Pa, kao što si rekao, očekuje nas težak zadatak da primarni cilj ispunimo, to je svakako opstanak u ligi. Mislim da smo u igri jer smo u posljednjih 3-4 kola uzeli bodova više nego za celu polusezonu i to nas, tako smo malo isplivali. Svi su spremni, orni da dokažu da nam nije mesto ovdje gdje smo sada. U nekim utakmicama nismo ni imali sreće, nadam se da će se to vratiti u ovoj polusezoni. Svi smo, kažem, spremni i sa velikim entuzijazmom očekujemo početak pripreme. Otišlo je par igrača, ali situacija je takva kod nas u zemlji, tako da nema se baš para da se dovode ne znam kakvi igrači. Uglavnom pokušat ćemo da zbijemo redove, da ti igrači koji dođu, nadam se da će biti dovoljno kvalitetni da mogu da podignu nivo igre i da nam pomognu u tom zajedničkom cilju, da ostanemo u ligi. Slažem se da prethodna sezona nije bila baš sjajna, kako na ličnom planu, tako i celog kluba, normalno to uzajemno je povezano. Spreman sam i ja i svi igrači da radimo, da damo svoj maksimum na ovim pripremama, da se dobro spremimo, da nas zaobiđu ako Bog da povrede i da svi zajedno budemo mnogo bolji u prolećnom delu.